Mbazaniye indi application nk'ibisanzwe murabizi kuri YouTube channel ya Uzziel Tech Media hanyuraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mbazaniye application uri gukoreramo amafaranga ukayabikuza kuri Airtel cyangwa se MTN Mobile Money. Ikindi application ushaka ubikuriza kuri Binance. Iyi application agasha kayo ukimara kwinjira uhita uhabwa coin 200 kandi izo coin 200 ushatse wanazibikuza. Iyi application ukoze ukora akazi kagiye gatandukanye, ushobora gukina game, gukora survey no gukora scratch. Urabona nk'uyu nguyu yara scratchinze ahabwa coin 2,000. Izi coin 2,000 ushobora guhita uzibikuza ukazakira kuri MTN Mobile Money. Nureba iyi video kuva itangiye kugera irangiye urabamaze gusobanukirwa uburyo tugiye gukora amafaranga online duplayinga game tuna scratchinga. Ikindi link yo kwiyandikisha urayisanga muri description cyangwa se wishange muri comment ya mbere, nibwo urahabwa bonus yo guscratchinga. Akandi gasha kuri application buri ko ugenda umaramo igihe niko ugenda uscratchinga point nyinshi cyangwa se coin nyinshi. YouTube channel nk'ibisanzwe aracyari Uzziel Tech Media. Liking video kanda subscribe. Igitekerezo cyanyunganizi nk'ibisanzwe murabizi neza aho bisangwa ni muri comment. Ntabatindiye rero ukimara gukanda kuri link ndaba nagushiriye muri comment ya mbere cyase nushaka kwireba muri description urareguka kuri page imeze ukunguku. Uraza application na yindi ni yitwa M-Pesa. Uraza ukandeho, ukimara gukanda urayestara guys. Mu gihe turi kuyestara iyi application irakora neza mu Rwanda, irizewe kandi imaze igihe ikora, ntago ari bya bindi ya scam. Application yizewe irakora neza. Agasha kuri application ubikuriza kuri MTN cyangwa se Airtel Mobile Money. Ushaka wanayakira kuri Binance, ushaka kuyacuruza mu bucuruzi bwa crypto currency. Urayitegereza ikimara kurangira iri restara, ndagira ngo kuri step by step urebe iyi video kuva itangiye kugera irangiye. Kwihutisha video nibyo bituma mudasobanukirwa, ugasanga hari ahantu wabyishe, ugasanga urugendo uravuga ngo ibintu tubabwira ni scam kandi ibintu tuba tubabwira babyizewe 100%. Jya ukurikira video kugeza irangiye. Ikimara kwiyestara uretu uza ukande open, Ikimara gukanda open urareguka iyi kuri page, urategereza kandi gato tugiye gukoramo account. Hano urahita uscrolling utambika uhita ukanda kwa kano kamenyetso, uhita ugakandaho, tukanda kwa kano kamenyetso ugakandeho gutya, uhita ukanda agree. Hano uraba ugiye kugira gukora account. Warahita ukurigutsa muri Gmail zawe, muri Gmail zawe account urakanda kuri email yawe, urahitamo email yawe uyikandeho, utegereze akanya gatoya. Urategereza akanya gato, urabona yuko duhise dukora account muri application yacu. Urabona ko twemerewe guhabwa bonus. Urabona ko hano handitse scratch, urabona yuko hano handitse scratch, urabona ko hariho ikimenyetso cya rimwe. Turaza dukandeho, tukimara hano turaza dukande ikimenyetso iki ngiki, turaza tugikandeho, uraza ukandeho, uraza utsibe muno. Urabona ko duhise duhabwa coin 100 zikaze zo dukoze account muri iyi application. Urabona yuko zahita zigera hano hejuru kuri balance. Urabona yuko zageze kuri balance. Reka nze noneho nkwereke uburyo ukoreramo izindi coin. Uraza ugahita ukanda hano kwa kino gice cyanditseho play game. Uraza ukanda kwa kino gice cyanditseho play now, ugaplayinga game. Kugira ngo ukurikire step by step. Kandi guys, iyi video ni gushimisha, wibuke gukanda subscribe, wibuke liking iyi video, wibuke kwandika muri comment ugire icyo uvuga. Urategereza
hano urakanda agri continue. Hano ugomba kuyitondera kuko niyo byishe nta game ubona. Urakanda agri continue, ukande allow talking. Ngiye kwereka akantu urafungura. Aka kantu nutagafungura guys, aka kantu utagafungura uraza ugataninge on gutya, ukirere uyiskoringa gutya. Akantu itafungura ntago ubona game kuko ariya ubu kwemera application ko bajya baguha game. Gereza gato guhe game, tegereze akanya gato baguhe game. Kubw'umwaka nta baduhaye game Alibaba, ubundi iyo baguhaye Alibaba tumenya kukize ni itanga amakoini menshi, ariko waza ugaplayinga na yino kugenda umaramo igihe niko bagenda baguha game nyinshi. Uraza ukandemo urebe ukuntu iyi game yeste. Barakubwira ngo reach level 5 habwe point 5 ukomeze. Hano barakubwira ngo kina ugere kuri level ya 75 habwe point 133. Iyo ushaka kuyikina uraza ugakanda hano handitse play now. Iyo umaze gusoma amategeko n'amabwiriza aza ugakanda hano handitse play now, uza ukayestara. Ukimara kuyestara uratangira ukayikina rwose. Izi game barakwishura, ntago ari ibintu bya scam. Impamvu ugiye ntayi downloadinga nuko nta mega mfite zihagije kunyi downloading, mega zahita zishira bigatuma video ntayisoza. Ndakupa ngaruka muri application yacu. Urabona ko baduhaye iyindi game, dore iyi game yo ifite amacoin menshi. Urabona ko kugenda timeline 5 wahabwa point 158. Uraza ushaka nawe wayiplayinga. Urabona harimo uburyo bwinshi bwo kugenda ukina game ukinjiza amacoin. Noneho tugiye kwa cya gice katore niba twanahabwa task, ariko task sinzi ko bazihabwa. Ishaka hano buri ko ugenda umaramo umunsi wa mbere wahabwa coin 100. Hano uraza umunsi wa mbere ukazikereminga, ugenda uzikereminga zigenda ziyongera. Urabona yuko katore ko twahabwa. Ushaka gukina survey uraza ugakanda hano handitse survey, ukaza hano handitse survey offer, ukanda play games, ukanda continue. Urabona baravuga ngo mbere yuko umanza gukina gusaba survey turebe ubanza play game. Katujye kwa cya gice cyo kubikuza abantu benshi mutegereje. Iyo ushaka kubikuza uraza ugakanda hano handitse redeem, ukaza ugakanda. Ukimara gukanda hano handitse redeem uraza ugakanda hano handitse mob change. Hano ukaza ugasetingamo aho ushaka kubikuriza service provider. Niba ushaka kubikuriza kuri munanyihanganira gato, niba ushaka kubikuriza kuri Airtel cyangwa se MTN uraza ugakanda hano ugashiramo Airtel cyangwa se MTN. Kanze dushiremo MTN. Urabona hano barakubwira ngo coin 400 ni igiceri cya 50, coin 800 ni igiceri cy'ijana, coin 1600 ni igiceri cya 200 cy'amafaranga y'u Rwanda. Urabona ko harimo uburyo bwinshi kugera kuri coin 89,000 bihinganye n'amafaranga 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko icyitonderwa hano gaza nk'amayinite. Iyo ushaka kugaza kuri mobile money uraza ukabikuriza kuri Binance. Urabikuriza kuri Binance, warangiza kubikuriza kuri Binance ukayagurisha bakayaguya kuri mobile money. Hariya nuhabikuriza gazaza mu mayinite. Nuba ushaka kukagugeraho kuri mobile money uzabikuriza hano. Rero iyo ukimara kuzuza minimum withdraw, urabona minimum withdraw ni amafaranga make cyane, ni 0.0 n'ibice 5 by'idolari
ariyo makoyini 500. Nuyuzuza uzahita ukanda hano, bazahita bakubwira ushiremo email wakoresheje ukora account kuri Binance, uyishiremo. Ukimara kuyishiramo amafaranga yawe azakugeraho kuri mobile money, cyangwa se ushobora no kuzakora video y'ukuntu atugeraho kuri mobile money. Iyi video niba gushimishije, liking iyi video kandi subscribe. Igitekerezo cya nyunganizi ni muri comment. Nk'ibisanzwe yari Uzziel Tech Media.